Ngipiang sabay pi borok siya kanika channel kajangi bat ngi kermen ba borok pia site pia klanlon. Siya bangin sedang ya kanika video ngi skwa ban pentip ba dangshan hi ngi lap ba ka YouTube kam ju da ai notification tan show iki subscribers jang kanika channel. Tiki duna ba ki brio ki bayo jing tip shipang kini ki kam ki bangi upload. Tingi suggest si pi borok ba pin follow ya ka Instagram account jang kanika channel. Namar hapo Instagram ngi pentip baik mana kapor ladang ila dap ban upload video hapo ka YouTube channel. Tela daja ba ka YouTube kam ai notification ye pi ladangi upload iki video hapo Instagram pat ngila ada ban pentip bang ngila ada upload video hapo ka YouTube te pilak ban wan biang pat hapo ka YouTube mat pilak ban page na po ka channel ka jangi te mentang in page no ikan ka post ke berang sepelat thamai da ka Eastern Panorama of Sun mentau banai arajar opsan ka kerteng jeng ni ka post kedai sales executive mail bat ka light ka way ka salary la ni ka tulap ka dekat sanajar adok khanya wajar hakashi banai educational qualification kalau kumne keladi ban pendap ya ka bachelor's degree hakano kono ka subject but pidon kamru arsnam experience haka sales but ka communication ke jangpi ke ban biang bha hakaliang ka tho lane bayakran papide ruban don baki research skills tiki candidates ki belong eligible lane ku bakwa ban apply ya kan ka post hab ban send ya ka resume ke jangpi syakani ke email ID hr@easternpanorama.in syuaka ka khandai tereng bana April arajar pesan